Ghana for me mamu nyina jo sama mu akwa aba de mo ba Nkwa Hia dwumade no so na ya jo ada ba bia beduro no de so wadru mu bia na oda nyame asepa afisi ani obi hia no pa na se sabe wonte asinti se wo te ase ya Adom bi keke na wo ene me ene mahwefo nyina so yete ase asedanka o medin ye fia mankwa atamakula Nkwa Hia ene dwumade ya jo ada nwumre no nkunu bia no ye de ebramo last week hu si edi nkomo fa prostate disorders eho ena Dr. Shell boss nyame ya Adom na wa ma ne following week obeba na ya beka prostate cancer na nkasa kokram no ato prostate no mu no enne nyame Adom wankuyen ode ya che yenti Dr. Dubuatin owo endpoint homeopathic clinic asa beka yense ne ebedi nkomo na yes emema bebre pa prostate cancer ye wo mu a wo nya we no yebe wie no no wahunu so nua bo wunua be mo wukuno ana wodofu bi obi a na ne wotuturu me kantam na ne ayaresa be be wo papa no akoho no akoje wa yare hye no so Nkwa Hia dwumade enyumaku akasie bi na boye chidom ne yede bramo NS ointment wonamani nsa eye ho adwuma papa ehwo ani ko de seni mampolo no musa wonya NS ointment de sasa so a wona okro no na wo wie na wo didi sa na aduane a wo di sugar egum no hwese eye sugar papa eno ne sunny gold brown sugar FD agi atum into brown sugar to a also pe sunny gold brown sugar eno na FDA this stamp aboso no atobi na de aye aduane na wo na ho dodo sa na ko endpoint homeopathic clinic na wo prostate cancer no eho ne betu ase oba wo de po age ahimfie aboso esa na ohine ba ho pene ne style bi also oba ho ka ho nti ko endpoint wo na ebo ye chidom ye ba na ne doctor akasa Mensa mamu nyina kwa ba na brason si ebedi nkomo de fa na prostate cancer last week yedi nkomo bebre ye hunu di ade ba no niema disorders no niema de ba na bedru prostate cancer no na mre no nti no ye nwie ho na ye de aba no ya hwe ni treatment ne prevention no ne sa niema ni nyina ye beka ni nyina bom na ye follow fiata maklo Instagram ne Adom TV hope na fa comment ni gusa be ya ye betimi akan na wo ase bisa doctor so etimi ayi ano de amawo se me ho ayo fa nwumre ya eye na yese o na dress mi tiri kama pa no ne bata de ne hye so saade a na ya brewana na boutique o na dress mi santi me ho yo fa na de ase da na amma me sponsor Dr. Dubuatin wakwa ba so ho ayefe pa ba o de untimi mo designer ne di ensa wo vetia yada say you mean so wasa ba na ye bedi nkomo ebra no sha na top questions no so doso last week ye di nkomo bonotofa prostate disorders ne enhwe cancer na nkasa yo meda say ye ka say prostate na de pa che ne say eye badwoa ana say be ka say walnut in shape I just say donut na no mema pe ene wo prostate gland na ye kan bibi say prostate no eno na eboa bema bia se woni obahia ohunsuo na eba ne de mansuo ni dimu kese pa no prostate no ena de produce saade no eno so esa de esa boa protect sa nsuo no a eba no protect sa nsuo no eno no yade a eye ena ye kan se you different kinds of prostate problems yes no yade a ewo ho ena ye kire se prostate no so no ohwe a eno so wo ye dwunso twaye na se pe ye bladder na se eho na prostate ne wo ena bebia bema odwonso a efa anase wo ne oba ahia o ensuo ne fa no ewo prostate ne ewo ho pe aso wada na ho bonwunu bi otare ho etare saade na ho so ho eno ne ade a ewo ena wo odwonso twaye na se eso pe ba ne dwumadie kese pa no a ewo ho no ene ade a maka cho se ene boa bema bia ma yehunsuo na eba na emansuo na ede edi mu kese pa na I de protect nsuo ne se emansuo ne so kra so ense enti wa last week wan hwe bie no say ne kan ye bono tofa ene ye to so na ya hwe ne de na koka prostate no ema ye cancer nti ebe wi akire be ma pa mre bi atwam no no gina ne na so so hunsanwam udi agrodo wo betwam ene wo da fom tim say ne prostate no cancer ba ho ene ho nkomo ene ebedi nti doctor e ka say prostate cancer na cancer no ene ne dia yo afia me da say e ka say bibi e cancer so a na adekro no
say kase bibi anase prostate cancer na de pache nyina ne say cells no a o say hunamdua no ye bibi o mu efe ne say cells enti cells no ene kabo mu na akwa bibi efe ne say tissues na tissues no so e kabo mu na akwa bibi efe ne say organs organs kabo mu na akwa bibi efe ne say systems so enti say hunamdua no enti the basic unit of hunamdua no e ya de efe ne say cells enti no wo prostate no so a it's made up of millions of cells. What you say? And all the call microscope more. And I say, if you did more, I did and I be say cells be breed. Now, in PMP, no, said they say prostate no, a cancer so. Bones say yana cells no, is just a intimate, just a nini a day uncontrolled, and multiply the very fast rate here, uncontrolled. What I say? Now, a spread it. Efa homogeneum bibi efe say lymphatic system no na ese no na ese the surrounding tissues ni organs na wo nyina in fact it me ye na ese wo bones kra na ewi bones kra nti se kase bibi eye cancer so a na sare na ye pa kire ehu pa na on say ye kan on say last week ni ye kan bibi say apart from say the cancer no on say you with different kinds of prostate problems and on the cancer you bo be say me say kan prostatitis and no the enkorakora say dem si kire say enkorakora etimi ye omo no and ya na pimpia na infection this are neba and you will be a say a large prostate and you will be a say prostate abscess so but we say the cancer say cancer so na dia ya na empimpi no ano na trasa we mu nyina na nye we mu nye that stage ni bi kora na say na the spread e fa moja ni mu nyina no tissues ni organs na around ni nyina no na say including even the bone and I said to me, we no pedi and yes, you can be a cancer sanity. And I say stages now. You say prostate cancer on stages. Yes, your stages. Na MPP no, you make say your stage 1, your stage 2, stage 3 and stage 4. You can say stage on say prostate no hwa, so urethra no. Say the do so try no. Ba ko obonkum so, e na ba ko nifa so. E je ka say stage 1 no ya na MPP no. Ya na affect one part pe. Ya na affect one part of the prostate in pe. And ya na MPP no can be classified as stage 1. Say stage 2 no abo say ya na MPP no ya na affect both sides ni nyina. Nti say edu stage 3 stage 4 na dia. Na say ene dia say multiply say ko ba bia na say surrounding tissues ni organs ni bones no kana say no. So into obi obenya prostate cancer bia no obekọ ayarasa bia no bo say doctor bit ma kire say a stage we no wadru so ho bit ma kire say oh de no afi na asha ase e bia si anase enti no empempi no these are the kind of the type of stages na ene say empre no ho masana de na ya ye nhunu say bia wo stage 1 de na obehu 2 na afi ebehu ane de rubber na ahemu yo meda say ya na empempi no ano prostate no say bebre no akora no enya prostate cancer no a mpempi ni ane nan ho adi kora adenti ibu ha nan ho adi ka buni beka say signs and symptoms na ko say ka dan ho adi ama hu say asase no na ma hu say bia ho ya shibi bibi sabia okay ibu ko nan ho adi kora ma hu hunu say ebia me prostate aye cancer na say bi na kora ma so ho ya wo yare a be dan wadwen prostate ho enti no ya na mpempi no about be we lucky and MPP no bon say prostate no say ye cancer so bo say ya na MPP no ya na ka urethra no because me kire say urethra no ho nti bo say ya na ka urethra no ya na ka na twom ye odroben no adon so fam no ya na ka na twom na ka na twom saa no a ya na MPP no ano obu ha bo so odwon so no na ote yawo anase obu ha obetimi ebetoma ne bema mu no abi ahyehye no na nam se ka na twom no nti no obu ha odwonso a Johnson na intimi ma in a streamline Johnson bia bema bia no enka wo odwonso a wo so hwe se Johnson na eba no force bi di akira na obu ha na de ne ban to enti wa hwe kwa na wo ye dey wo soye wo ho anase odwonso agu ho so eno ne ya de ba ko na nam se ka na twom no nti no Johnson na eba wo kyem so Johnson de wani kwanza wo kyem o ze ke ba freely bo so bu ha bo so wo kyem ansa na Johnson na ye dey aba
anaso obi wo mpokra na adwo se abo se wo dwonso no mpo no na bia moja edi akire na hode na se atra o na je se eye dey na moja ebi anaso obi wo kwa dwonso beba no ase dwonso na beba ase mma ase beba na ye ka ne dwonso ya na yes debi wo gina wa ase wo be dwonso no on se ka dwonso no ase ye o debi ase ne de no ebetimi ye o sa etimi ye o sa ase ye wo de anasa ase mo hihyew but we say de na ase dwonso ne beba no wo felisa ase dwonso no ni nyina wo empty wo bladder ni nyina nwie ase wa dwonso ase bia ka wo be manim anase bia ka odwonso twaye nim eno no yade ya na da no wadi pa anase obi wo mbokra dwonso ne twa wie no bon se na eba in drops eso ti wan hwe a wo don ho hye wo de hye wo panty mu kra no a bon se na anase obi wo mbokra no a enam se prostate no eye cancers ni nti no etimi surrounding organs no bi se bladder no etimi affect no nti affect bladder no sa no a obi wo a wo chese dwonso e wo se ka bladder no e wo se etimi store dwonso no for a period of time ansa na nka why the IMT bladder no kra yare aye weak nti esa no dwonso no be gu mu no a na wo se eba nti obi betimi asole no adwonso more than bia 8 to 10 times ansa na bia se na o kan last week no se wo sori anadwo pa dwonso bebre ten ya na bebre no ya na mfomso ana bebre ye ne se ya na obi ha no da hyese o menum suo nso de ye ne mom no se last week me kire bibi se Yakopon no in his own wisdom no wabo hormone bi a ye fe no antidiuretic hormone ADH na sa antidiuretic hormone no de ye ne se enne na mani pede se ni se wada hate bibi ye wa enyane wo etimi de eno no eputu pulse to the kidneys no enti no obi betima da be 6 to be 8 hours obi betima so ladwon so be once ana o so le kwa nwon so kra na obi betima abro so bia be mienu ana miensa but se obi onya prostate cancer no empempi ni sa hormone no a enya adwuma na ano abrase na no brase sa no a empempi no bon se intimi give you pulse to the kidneys no nti won se e ma odwon so ten to be kin so ana wan so kra no a eni kwase ka wo so le so more than 10 times ana 8 times wa to be se we dey bro so nti esa na etimi disturb wo kra wona etimi the pressure ne sa na mani nyina kra ba be dey ba be so ye ena se prostate in air cancer so no empempi no etimi ma bibi wo even testosterone you can testosterone no e fen any male androgen hormone and they responsible for sexual functioning say ka bema any oba bi hia won say sa hormone no say security na apushi moja na moja na dey rush into bibi fen spongy tissues into bema bia obema no is made up of spongy tissues what I say enti say wunya erection no a eye moja na fele ma no ye sa target na say erection na ye no moja na fele man ye to bosa ma sa testosterone no kra no ma ne ba fom say nya adwuma sexually no ma yes it be ma to fom kra eno no ya de ba ko so enti no eye hu bebre ansa na bo say obu okra na bo say na wosisi achi ya mo prostate cancer no bu na wosisi na wa wosisi no wotimi say wosisi ne ye wo ya ana area no otokwan no eno so kra timi ye wo ya den yes because on say it means a cancer so na say bones no say baby to bones say honi nyina na ye dey na ye wo ya kura na ye wo ya keke ye wo ya kasa nye kuro da bi utimi say ye wo ya bro so opan chi ene otokwan no nyina na ya de a ene wo anhwa wo ja baby egu obebre pa obebre kase pa ene mo bro enti yi bebre ensem bebre enti nkomo aye die no prostate cancer no me ya sure so questions pa mane ha mre no beso your phone lines na bi ne mom comment ro de call afiatamaklo Instagram na Adom TV ho ai bekenkan e de ama na doctor nso ayi ano de ama hye no so say wo ye aduane wo fie breakfast no mo na ade wo hia sugar na e sunny gold brown sugar no na FDA agia tumu brown sugar is na do so pa awka so pe sunny gold unze awia hyenso de da ho kama FDA ahyenso de so ho eno ne papa no kokopa bi na fa yo aduane kama na eye fine me bia na me wia me bia ma doctor no de no ano no point homeopathic clinic nso ko ho no mu a wayare hwe pa himfie eno ho tie se doctor dwogumu no a se hia no one on one a wawie wa bo kire se my phone nyina nso saa point homeopathic clinic yare no do massage no so ho na makọ ba ko me feel pa na se de bi oto ne sta fra me a
kafia mini ha so na me komanim ntia no ns ointment nso wo ho wona mani san bia wo hia bi oba de wani monyam yese ani utiri nwi redie no so ka ho sa redie no ne ma wani bebre se hadwen nya ns ointment na de asrasra so kama ehoa ne nwie ne sa ne ma ne nyina na ntemu apropro nom sa ns ointment no so eboa enyumakoi ene ebo ye chidom ma ye de Nkwa Hia adwumade wa Adom TV so ye de ebramo ye to nkomotwetwe no so questions no enka nhyem fere na busa na doctor ye krado nti ye pese ye hunu se de wo ken ase hu bi kakra ba hyase a ye betimi asia no kwan prostate cancer ye betimi asia no kwan that is say wutimi hunu ne ntemo a wutimi hunu ne ntemo a empempi no wohwe prostate na the leading cause of death in men. Ohwe mema ye ka cancer yade a eku mema wiase nyina no a prostate cancer no so na bema bia so ebetimi obia o prostate ni bi and obia o prostate ni bi no na se obia so wunyine no so no because on said say wunyina na so wunyi aha eno ni organ pa wo honam dua no ho a bema wunyine no na ka so nka no so wunyine so a bedroom may be 50 years, 60 years, 70 years, no. Wo che wo wiase no na ha first no na ye nim hwe no obinya sa yade ni bia na ye work ras no ya na wo mo se na we ne wo hwa na opema asem pa da bi o che se yade a wunyini na nso so na de enyini na asem penifo na tade wo penifo pa na ya na omotanya sa ne ye ka cancer na dia in fact menya hunu obi a less than 40 years ya wonya cancer na bida se prostate cancer menya hunu sada nemu no empempi no ya na from 40 50 60 70 ntia mfa ma pesem ho ya na if say me mani fi ya meti obi enya bisa na mpanifo no ye say o so o ma pa ono mo nsa pa emfa ho kwa say your risk factors bebre so prostate cancer no ye ka if you can the cause of prostate cancer no it is unknown. I say breast cancer so besides breast cancer what is the exact cause of breast cancer no scientists kra no ye nya hunu na the cropotin ya this number but ye hunu say your risk factors bia ye ono ma bi wo a bo ho ban firi ho a aha eno no ena mani pa de seni no ebi ni say ye mfa ne say be ma o pensa no mpa ana say be ma onom cigarette pa so because we cigarette ne ensanom a efia ohe yade na wo yade wo wiase ni nyina ba 80% no dodo no a no efisa na ma no because obi in fact so obi o smoky unipa da sani nka emframa nka bia wo hia e wo widie mu na e bia fe ne se oxygen na why is the libi bia fe ne se carbon dioxide so one cigarette no a bibi o mo e fe se nicotine na afele bibi e fe ne se sa gab no a wo se ka oxygen no e dey e sa ma wi se nyina no etimbenya effect wo ye ho eno no yade e wo kese pa na ye age se dem zika ye no so no we by virtue of so wunyini no we be ma wunyini 50 years 60 years no na ye keka sa yade we say dey e ma wo emfa wo se bia wo na wo yede nko na te ho so ati ase e betumanya sa yade we say na ye wo risk factors ni bi di say obi a wo hunu say bia wo papa bi ana wunya be ma bi ase wo abusuam aha etimi ko ye hereditary ana say genetics so ya na eye related so eno so kra no so yade ya na ewo ho ene ye wo lifestyle bi se nnuane ye didi aha ye ni di nnuane basa na onko ne ba na fia before kra no a me ye no me ka se prostate no kra no it depende obisa question mi se anye bia no yetimi e ma ne firi ho on say ye wo the different types prostate cancer kra wo no you want the types across so aside stages no cross our types aha because on say you will be why FN say BPH and I say benign prostatic hyperplasia and only yade o because on say you can say baby ya na empempia na aye tumor say last week who boy it is a tumor no you can say tumor no you two types of tumor you will be a say benign tumor and you will be a say malignant you can say benign no empempia ya na enye cancerous eno no say no ya na ya ka say bia obi akwa yarasa bia so a large prostate empempi no bo say na prostate no aye cheze tumor no aye dey aye kese but mo no enye ensay the surrounding environment no enya de a
de enti cells cells no enti eno no ye ho no so dia na mpempi no wodroban no a odwo so afa mu no bon se na ka no ye de na ka no twom ene ye obibi so ha ye be ka no se prostatic adenocarcinoma adenocarcinoma eno so ye type of na no hwe a dodo no aba be se 80 to 90% of men ma omunya sa prostate cancer no ya na mebre no ano sa omomo de no sa prostatic adenocarcinoma no omo no ya na mpempi no omo no timinya sa de no eno ye de he a type of eno so a type of prostate ni bia eno different eno so ye cancer eno ye cancer eno ye cancer eno ye de wu nyina na eno so nyini ya na no mpempi ni ya na eno ye cancer in fact a large prostate no class on penyifo so eno so etiminya sa empanyifo kwa na ya from 40 years and above no enti we me fa we mehim na so wonya prostate cancer dia ubewu Debbie, and yes, Debbie. I'll be on my material. Yes, and I make sure say, and I also a car stages, you know. So, sir, past stage 1, maybe when your symptoms be past stage 2 of the prostate cancer. I could be 3, I could be 4. Na be one day, or back be a Johnson or a CZ retention of urine. Not in you where the big I didn't see. Yes, I didn't know where the. Yet we know now, ye also ya dear be yet, for instance, or be many idea be when we dim. And ya dear, and you post it in Kwana, ya in Weddy. Ya did be aware, it me see, ya for be hepatitis and as animal. Or be many as I didn't be. So I say beer, one call, especially a ma, and then at the WHO, a World Health Organization, and the other count was or baby a cock of war, or say, oh, your best screening. On hepatitis and then saya the viral infections and on ba say ya wo bi kura no a ema won transmit saya de no ema baby no senya sa bebre ba hospital a na wo check now so wo bi a saya de no bi otumi kasa oh how just say onya hu sunsun anzo bia because ya de bia na e shada won incubation period so ko enti obu ha e betuma di widie ni mu a na so na enan ho di ema wo hu nyanda ne ho adi ma hu ye ne de empempi no unim se wo ye fit ente bia na wo beba ayasa bia no na wo the last stage of the birth the cancer no na che se wutim se asai honam dua ni nyina eno no ya ade a na che se ya ade a na ayade a na akoye asefem kese pa so ho ente no se do the last stage kura no na se no kura no wutimi tu ana mo kwa ayasa bia papa bia no a adotafo kura ene de first no na nimdie no say yade bia ba scientists no bon say ye a lot of research on it and on ba enti bon say first no na ho aka de e kwan kra na ye fast year examination no na ye very difficult because we kwan ye fast but then machines be bre aba within a short time no ano within that day no akra na doctor for make my research am won say sa wo de no this is the stage e duru e kra na etima dey etimi akra ma but first no obu okara afi na ya twe moja kra no afi na bia dey call bia South Africa ana bia afi na dey call now da ho we wo ye bedu mu e beba no say ye small cell carcinoma say ye transitional cell carcinoma say ye prostate sarcoma ye were different types say as na be hunu say this is the stage ye wo and say this is the type of prostate cancer wo and I say stage ye wo kura no e bia beba no kwa na bia na ekum but en so de Ghana haya je say eni akira we no haya enti oba within that same day no akora no itimi dey itimi endpoint odu wa that same day no a ye betima ye san hwemu ama within a matter of na we kura me da hu bu sample say last week you be do hu dance within a matter of 1 hour to be say 2 hours no na ya yes examination nyina akora e dey etimi awie je say yetimi nti say do the last stage kura na yetimi aso ano ntem say entimi dey na stopping you from spreading no because I do stage 4 na spread it na say me ntwa no a yetimi treat man ko kra emma ya de bia so ka say emma dia ya de bia wo wiase bia ni say wo treat ya na ko ya etimi sababak ya de bia no wo wiase ya wo treat na ko a entimi sababa em fan say bia malaria mpo wanya malaria wo de akwa yarasa bia ya saw ya de na wi se wo koda ba bi na anopheles mosquitoes akawa obetuma say nya de even say malaria ni biem ye ntwa no ye ba sesi a nkomo na ye dan kasa nkofo comment na ba wonkoso amfamra doctor be yi anu ade amamo ye ntwa hu sima bi mra nkofo ya bo afo intrato ye ba
Yet also. Yamamwa kwaba wohwe ebrene kwa kakrenche na phone lines na bie faseda no ma endpoint homeopathy clinic NS ointment and afa sunny gold brown sugar won ebo ye chidom na ye de Nkwa Hia adwumade no ebro prostate cancer na ye di ho nkomo na doctor obi abusa question bi say be ma wo ne wo dofo da bebre no etimi cure prostate cancer yo efia eno no enu intimi cure prostate cancer na intimi cure prostate cancer so wo prostate cancer now no doctor be there cure no na no kra no eno kwa worsen situation and ya frank wasuma eno no worse because empempi no na dodo no a obu ha o prostate problem so o doctor no enim prostate onim oye specialist or prostate ho pa no a okwa obetima kire o say when we yere kra na man ne we yere enhia obemma wo prostate cancer no because on say when oba ehia there's bibi o say constriction and dilation I said the prostate no I say echim say on say echim sansu the nutritional part of the sperm no enu nti no ya na eyade a emwa na mmom no de wo kese ne say research am ye hunu ne say ememma omo soso ene omo yere mu ehia emreutie wa bi mu no ana say intentem frequent intervals no yana empempi no omo no ebo omo ho ban against ayade no ene Adom aha enti no se memma omo ni prostate problem no so eye prostatitis say prostate cancer say then so omo ni sa prostate ni bi ndia na se no onsesa nya se ye kan ye nkase sesa adwo abena akua dia emamu de bi nya sa ne fa because some man so a the risk in say you are likely to get infection. Infection no so kra so no say you gonorrhea, say you syphilis, say chlamydia, and no so kra so timi risk no of getting some prostate problem no so no ekoso. Na mom say won wo dofo ba ko na wo ho na mom nyina na obi anim say infection bi ani obi ho dia. Ene say won oba ni hia militia obi mu a ya na ebo prostate no ho ban because on say medically no answer no you say when the part you stop using a part of the body no for the purpose for which it was meant for no you lose that part of the body the omo ya meka nyina no say wadwene no adwene kura wo hui no say won use wadwene nwene a ebedum rebi no ebe touch ebedum rebi na ko oni wona wo go so because what say ye aduma brebia enti obi okenkan all the time so adem so okan a utimi say eni boss no a na won na ekro ti fabra prostate dia na wo tire enti the prostate no say woni oba fan say woni yera woni ne wo ho no say woni ni hia tentem ebia ese na wotwe bia miensa depend what wa ho odi sitie eni wadwuma so wadwuma me ma ho kwan say o mre say nye wadwuma na bia wo bre na say bia woni ka wo mre na nke bia woni wo yere ebia wa ho odi betim na wo yere hia tentem a ya na ebo ho ban mom efiri because enam say wo ye sad ni nyina no na ema prostate no eye adwuma all the time what you say constriction kamwa na ebie no bo ho ban na mom no say wo prostate cancer dia enko sad no wa bi ya wo bewu because and also the because adna ye cancer ye kasa ye cancer ayi kuro na wo de fan say kuro da ho na mani na me fan say de bia no wo de sapo etwiso sana ade ani ayeko na wo say etwiso nti na wo say no kra nti eno ni ade ba ko nti ani frank we akoma mema ni nyina vi say ye kan na ne obi sisi da binya ne sa prostate cancer no wo ho de a untimi entu konyo no ohema kan eni ho de a ene ebo ho ban memfa no mojaduru anopa wia ne anwumre wa na kojo to na na adaso enti yenhwe ye kwa hwe video bi aba prostate cancer yenko hwe bi mra na ye ba ye beto so ye behwe ne omanuma ubegina so akwakra prostate cancer odumankoma kwa so ne edikan num cranberry juice brano we boa dwonso ni prostate infections ebo ban se ne be ya bacteria bia enko tissues ni mu
Wey ma infections no asentre. Ne senti no, cranberry juice to me boasi bacteria asetre anu wo dwunso twa anemu. Enhwemu ada ne de se, saa juice yi ekura antibacteria ho mfasodie bi. Ne etosumienu, di nuane pa, e wo se wotadi fiber. Enuaba ne atosodie. So be the white and also refined breads no. The whole grain product. We nuane no ade mani pedua no. Esi a Inyani fiber dose to etumi ayintim ano. Ni atosumiensa di nuane a beta sitosterol ewom. Wait a wonum cholesterol hodo bia eboa enlarge prostate. Eboa bo awon eka prostate no ban. Inuane a ebi wo mu ni soy, peanuts, nut oil. Yeah, voice na ebubu ne pasa am so no so prostate na akire na cancer na ba ho no wo bu ko nti esa na ayi abam nti na ye hwe wonya bie ne nuane ne nema wo se odie mema doctor aboa ye ho no mo kakra na ye hwe ye se ma ne bi so wo ho no mo a etimi de rubber share wo mo bladem bi wo mo dwonso twa ne efa no ono ye se many prostate cancer na ho de ye de na de rubber share yes ma wo dwonso twa ye ye kebeka say urinary tract no e ma so wo urinary tract nti oba o bladder oba we bi e fen say urethra nti oba bi abon say urethra no e wo se bi o ba no e soro ho de Johnson no e fa ba no nti oba so bitmanya infection so oba bi bitmanya infection na abon say obu ha oba bi bitmanya infection ono so bitma Johnson tentem o Johnson o bitma te yawo ono so Johnson na se bitma femfem no ana se bitma ye ne ya ana so obu o Johnson ana se de Johnson no ebiaka na blood anim no nko ne ba ama entu ho no na bia wantime ntu ho na mo kra bitima do certain stage bi oba kra so bitima nya retention of urine no kwa ya na but ya na enye too common because a manya infection na if you manya infection ya na very serious e ma bebre itiminya infection na just chlamydia gonorrhea and syphilis se be ma woni ni be hia no an kan kire wo se oh bia me no hia ye no mahunu se bibi wo ho a oba no ohunu da enti ono de onim se o okay enti wan hwie kwa na ka kire no abaka se na me ene ye ko de okofa sa ya de free ye na me de enye mia but on say man no because of their opening no the we are omo bobre nyame ase abo omo nse no they can even pick some of these infections kra wo bia even washroom public washroom kra no omo betimi kra no apeke some of enti sad ma infection we enti e mass bit menya infection bit ma na mum no oba ni bibi e fen say prostate gland e memma nko a na obi e fen prostate gland na no so nkere say oba ni prostate gland nti no ontimi nya infection ma ne nka na ne jusu twaye ene ne blood ene ne urethra ne sad ma no obi timi ma na ayi sad nti doctor yemfa we say ne no e betwem da konso ye behwe ne ye di san komo na fama ho ye pese ye hu obi wo hwe Ghana ha mo kan prostate cancer survival rate or more be a yetimi ahwa mo ho atom I will say meka say enegan hade se nipa no timi e de call ayaresabia entem nko ade a I will say so be 9 out of 10 yes oh any just say wo betimi wo de call ayaresabia nko na doctors ne kire wo say ye wei adwani we me na wotimi di so nko ade a and say you don't have a problem so enti we ye kan no enikwa say obi dwene say oh ni menya say ade we enti onti ya na first no obi okwa na say what cancer no kra no on be so be boso am obi kra ate so say oferim sa stigmatization no on be say je ofi say obi be shone no ho but say utimi kan in fact prostate cancer there enegan there be enegan ha pa no there I will say make back say bia me fan say 10 out of 10 kra and just first a maybe a twa mu a na ho aka de say bia de ebe diagnose kura hu problem no je say bia South Africa na bia na say amanone ne da kwakoye sa check ni na ne sa da back de eba kra ne bia nipa no waye de ne wawu enti ye wo man mu a ye wunum se mpanyifo bi wo kwa bibiri ye de etimi kun wo mo na mum ne Ghana ha pa de se wunya nko na wo mpese bi kun di a ekwan bia so enya de bi enya de betimi kun ya bia phone lines no e bia na nsam na me keka wo de bi pa sho ho a ma mu sebre no so so utimi de wadwen kire ne bana doctor Edubuaten endpoint homeopathic clinic yi no e de amao na ye betimi akio no yeah it can be cured na kwanya obetima yen first of all no you need to diagnose so
se wo kwa yarasa bia a doctor for ye okwan bebre a wo betimi di moja etimi aye sa diagnosis bia be check bia fense PSA so wo betimi di a check ahwe ebetimi ye a lot of enoma ye okwan bebre ho etimi ye check hwe na ehu se bia PSA no kura wo so etimi kura twa scan so ho ehwe the level is inti no ye omunya hunu se nya hunu sa da ne pepepa etimi ma wonru a ebetimi ayedai ebetimi amana afiri hokora wo hwe yen alternative anase endpoint homeopathic clinic crowd ye de yen fasekan ana yen ni sa nimdie no kora wo sa surgery no ukọ orthodox a so ho urologist omo na omo no omo wo sa yi no omo de ne ebi adum pempen so bi a omo betimi aka se bi a be ye surgery so ho amana eye de amana ama bi okwa etimi prostate ne kora afiri ho na ne yi sa de ne firi ho a complication kakran ene wo mu obi wo a se wo nwo da impempi no enya dia obetimi ayede awo now Evelyn yes Evelyn no ahoma no se mo akwa ba yo yentie we Evelyn yentie I want many make no na the same man ko check up ana se yes so person who say if was yes doctor can was who signs and symptoms yeah if you man who signs and symptoms if you first stage consequence stage to third stage and they say I find better for na me fa e on to name ko to third stage you know no see me ask you and I say if you go fine me who say do one and say be me one better me good doctor okay doctor be here no yem for 2 p.m. out here nka yenti oy na bumwe ya mi Adom me ho ye mjidi se won so ho ye Ebenezer zuba dia be do ma ko ha ni da nyame ase yenti o amen na bumwe kwaso da program we buy na nika de bi na no ko boy a SBA to present kwade e hapa at me campo so na me pusa part of and no tumu na o se na petrepie na se yo mo petrepie se de mekan bon because I'm going to be se de me ma no for me bien metinye chat doctor say no e metinye akoso problem ni bia na madam okay be me pa say o miemia no fo a betimi ama no breast cancer yo another na yanka breast cancer mo asem de ba ja ye be doctor baby a wo be ye no ano inti ya dase comfort wo ahoma no so yenti o le ba cho mi no problem na me say me flena doctor dia na onya odun so blood that across the bed this month yeah ya hospital ka enko oh ene doctor be here no 6 months junso moja de anu ye den nti doctor be here no ya da se na ne be ma na ye den okay hello so ne be ma na ye den asi comfort ahoma no ko ekwate ye nke mu akwa ba enyo okay yenti o mi ba cho mi ko de o mi mu ke bi ono me bom asema doctor ka ye o ka se uni bia o no ba da bebria because on sana no na mi de mewu e ba mi ta pala no oh to work here what's the anu wawu what is it I think wawu I don't know say let me say yanka ya kura be man chance na waka Aziz wa homa so Aziz o ti enke mo akwa ba okay Pacho Pacho me so better eu vou ter 3 months ni me tuo me kotoleta ya me tu ipo sa o to ya odai ya ayama eji pie na se pie na po ko bi sa po na ya with the fruit dem so ya matim okay that is so yes am so kokko na ya pie Aziz yesterday power to the fruit brodo no we na sa be timo yem but o the doctor e be yi ano de ama ho that's it that ala so tin ke mo akwa ba
me ya ba fe no abom ti say nyame adom ya de na ko pa ya di me be se be kuta doctor say bia obinya saa ya ni wi bi na say ye yi ni Prostate free one more ne ho timi so otimi ni obada okay ebi wa na say otimi ni obada bi because okay ma ho bia ye ni bia me se bia okay na ebe fa so ma ba ya ji tu dia okay beda timi ni aba okay ya da se amfa last call away na doctor nyi di aba na no odo ya mo akwa ba Kwame ya mo akwa ba bra Kwame hello ya mo akwa ba yenti o people magadi magadi seni kama titi kotu hello bra Kwame yenti o line breaking ti kan ye wanya bi for how many years na me titi ya no yini afa kan ho Bebe, manya Prostate disease. Yate. Yate o de koso na wa treat na asaba. So, asa kan hu bi. Okay, doctor Bafwa. You know me and kama. Okay. Okay, brakwa me ada asepa nti emfa ne de ni ntwa to. Wanya bi wa treat asaba. Sentina na me kase yade bia ni ho a o treat ebe kokra. Ebe tuma kokra. Na mumu no. Wo ebe fefe. The risk factors no exist here. Utu say de ni kwan so wo ye no say ye. Wo say ya ebe timi. Na obi wo kwa so do wan treat anwie. Enti de Ghana for aye wo bibi kakra wo ye ho. Se omo kwa yarsa bia na doctor ma na do se ebia no ma. Onum wie. Se Johnson timi ba yie. Na ni munye ni ya na mo de bia ma wonim so waye okay enti wo bo ase na yade na esa de epumpunu mu na esa de yade foforo esa ko banti ya dada less de se yi prostate na in fact yi prostate ni free kwa eno de enya de a nka it should be the last obisa me as a homeopathy meka se ka se wo ba ko yi prostate na free one it should be the last resort what you say nka nka me all medications afeli wo no e na ka beka se bia mikoko yi sa de na free ho if say we free ho empempi no awo etimi ye den ma wo so hu e na secondly no kra so no etimi ma ye dey sexually no etimi ma oye wi etimi ba se be 80% na de dodo no ano ya yi free ho no e ma be ma no anye wi kra so etimi ma be ma no se de ne kesicity no kra no na etimi reduce the male organ no kra no there could be a reduction of the male organ so ayi azik se be 3 months ni o janana ne to ne ya yes so wo to yo ya ebetimi no ma bebre mintimi nka se prostate no nko a koko betimi ne sa na ba bibi o efe se fistula bibi o efe se fissure ni nyina ya ade a eye problems etimi de sa de no ye dey ana constipation kwa wo kan yi eno no kwa so etimi de sa de ba prostate so etimi de sa de no so ba enti no so wo to yo yi a enfa nkore yi fa kwa sabia ama doctors for comfort de ni kuna jonso moja 6 months very dangerous moja na wo jonso bibiri no ano hu moja no na ekono enti wo utimi ya anemic wa hwe kura obetimi atu ahwe so hu enti wo jonso moja en me ye kasa ya wo chena ofa kwa sabia kese na omonye den omontimi hwe no na within a short time na jonso na na 2 pm o mianofo na damfo bi mianofo pa etimi ma no breast cancer na ene ye breast cancer well said be breast cancer said them kan ye said nim exactly ne momo no enye ade bi a eye te se aban bi a wo bo no wa ye dey na se no there be a delicate organ into no so mo ye eno ana doctor kan nti enkotwe ye ho enye aboafo enkrato no ye ba doctor ne final yi ne number na ja de wo pa bisa no wa frɛ no ye ba sisia Ebrana son doctor your time na so pa o final word no we kwan simple yo de meka kire tifo nyina no se prostate ni bi unya hu sunsuaye bia bombodin aso betimi akwa yaresabia na wokwa nyame ne pa ombetimi ayede phone number na so endpoint homeopathic clinic your numbers ne 0244 86 7068 0244 86 70 68 and 0274 23 43 21
Enti Dr. Duboate wa Point Homeopathic Clinic okaya sponsors no ho na NS ointment nso boy empa ho na mani nsa na fe wunya sunny gold brown sugar nso a na odi ayo wadua no enyina nkasa fre 0231881163 ana 0241135949 midin ye fia mankwa tamaklo.